obua once na obua say won say monken kan say ifin fitianse no de obo onipa no obarema ne oba no ye won eno kan say yenti ena onipa beja naja enenena no de ne ho akofam ne yere ho na won baanu aye honam kro wanka me kra sa semu wei ne nipa bi gina sunti ya ware dia na ya to ye busua agu awia eye asem tetetetetia de ye busane se me ye bema na me wade a ese me to me busua gu ewom se wo me busua asem ye wo de bebre nso a wa wade sei bema asem bia wo de kwa busua mu me kwa ba maame amane na che se wo nye machio wa nyini ena wo wade ye nanso eno nkire se ese oto na busua so twene de bia me kasem we su mi nya ka meka se obi wo a be ma bi wa ne maame wo ntem ne sister ene tete no ene wanya baabi agina ade nti no ntimi mwa ne sister no ekura ba ne wo fa ase ka me nkofa ne mra na me ka akura anya we anopa obehoro ho ama me ne me de na to adwuma mu but oba bi be ka se ompene bi so anu nim de wahu wo fa se fo ni bi nso hadwen de obehu biara o de bekokura se ti ayiba na oba ne kope na ne ho ayi obi ahi ni asori atia no eti ye gina ye busa ye ho se ya ware a ya nto abusua wu ana ane enfo momra ye ho sansa o de no wo de ne be twan wo pamo no so atwan eti akwakwa ye besipa ene ko na haban ye kase ne banyansafo mu papa ye bibifo ye yakanfo ye bibifo mpo obia ne tribe wom wanya kani a wobeye anwunani wobeye esremuni ya wabusua ya ware a yento safo ni sumu na ye nyansa ene ene o modetena adinti ena bema ni akukuduro se ne maame a wo wachim na wo no yare a eso de ne bakro kasiem ebehwe ne yade ne yire huhunti ne yire afuntakrache ne yire huhu tini maame tini ma waka kire wo ba no medo abere wa yare kampese me de ne ba ne pe doctor manehwe oba na ntumi anka hwe na sede ye ya wo ka apon ni bom no be ma na ntumi anya kokudura ankofa maame na maame na wu afi na akoyi hye ma akokire siedi akoyi adwaye edi krokro pedua akoya bomu eni jollof a emu ahye wusia fam eni kwasem eni Manchester ni kanne edi akogina yie na se wanya ade da bi obi kura se de di fo ka no agiro ko boni sofo amane e ma sofo hwem ni kwasem se maame ni pa wo pa oye beifu amane ma na sofo no so sabi sofo kwa donto ono so pa bibia die woti o se mane ma oba begua wade o de yade bebre wo ba nti we na ye sofo no o pa ma bi hohunti o pa bi ni akukudura ono tutu ma ne maame ba ne nchen e mema ni bi so pe yansinu mani mu ahwe ene nan da no apene nkontaje nanso weidie e ma ne di ho focus e mema ni tumeje ma na busua no mo ne ma no ne ye kwagibia na ye de adane sebo ni ayesei alaba buaduwa kwasem no gira kwala no ebusua ya ware ebusua ka ho se bible ka se wenti wonipa wanka be ma o eti ye ne me ne umi enu nyina ye be kwa koka bom ni aye honam kora eno nche se empam ye firi ni pam ne baaye ya ye be ye honam no ye firi baabi ene ye baaye eti me nuanom e ma ayoa ya ma ware ye sremu munyi mukunu abusua ni ntuma bia e mema no so munyi ma na abusua ntum na ye fira abusuam abusua mienu ne yaka ye ho abom ene ye ware ye ntumi ntuo mu ngu so hwe na de wo ba no be ha dwen a no amane gap ne kwasem se so ni ba kuromu a fa ne bra na be ha dan emano na fa ne to adwuma mu kwasem ewo mu a no akosra no so we na sa wo fa ase no ha dwen no be fio no be ha fa no bra na emum ha dan ma no ya chinchere twase so no betra ufie ba wo maame de aso bi de won che asew toreti no said ye wo maame ba wonye
enso bema ne gem wo ba aya gem me se champo ye tete ma kasa kire me ma so mama ene de wakofa samabo asem wo de emu odu pa e asem a e ha afanu ni nyina emma ne emmema so mama tomre bia otana ya na eba no mfitiase no sene bema na wo ba ye be gino wo ebusion so kwakoware a se bia se bema na maame emprenso ana oba na maame emprenso a na se chire no ntiase ya dwuma no mo ware a na wo ba no ana bema no wonya otan ama nipa ko no na one prince no enu nti no na chese oba no aye ote aware ase no wo accept na se ewo efie onom na when abone ka say retaliation ya de bi nse eba so kro evi se woko abusuamu a ekwa ware a ya mama ni de ye ware abusua ya nware kontakro na ekoba ni se wodo hu bo kunkun ana wo hire nkun a ebedu ba bi na ya asembeba no na nsem akwa ha enu ntini ye kan se ye nya abrofo wadi ye nyina so ma me de to me no me hu fi se ya nyo wadi wo fi a ye koye wadi enti no ele se ye hu se abrofo de anko na ye so ye de anko ye be se ya wadi ye yi a ye nsinom yekunumu enkrofo ene ye yenum enkrofo no ese ye kire odo ede ma wo mu sina be ya asetena ebekoyie enti emretenti ya be ma maame wo no oba maame wo no otete no ohwe no a odine dum pempenso no sebi kreyinke ye se ye num nti ene enti no be fense be ma beto ne maame atwere ana oba ebeto ne maame atwere ese ye hu ye so obi bre obi ho ansa na be nya wo mu aware na sebi mama ni bi wo honom a ya na wo mo pese wo mo nsino ba betena efie obi wo honom a asetena ne papa ne maame ware ye no eno bi na watua te no so de ko na wadem amwa obia wasafo ye bie na ware ye apono se ye hwe enema bi ye na odokata enema nyina so abusua no so obi nyampo a na wakasa atia wo mpo a se wotimi do no na mo ye me ne ya ne ye pese ni nkumnya ye me de ye pese ye hu nipa de wo mo eba fie na so be ma no hu nipa de edum pempe so be ye ko twi ko brema nyina no ye be bebo wo mo na wo ba no de wo de obusua ye bibifo de efie bia busie firi mu bia se be ye wo hono na mo wiase na adwene ya wo de ko aware adwene wo de ye bibi no enu na benya enso boni ana papa wo so enti enne die emema ne emante ne mama no mo ba no wo musu banko wo mu bibia kwakọ ye social media ne ade ena tembia nso mo di awode mu nsem ekọ abonten obi entunufu wanfa akọ abonten obi entunufu a ne yese wo ye na ye ne de won de wo efese wonye tembia se obi na ekachen koba ne sane so asetira enko ye ena ye ba akufo enko anso na eware ye bi no ne ya ware ya ka bom se ne atwa konko no eka no eno ntse ye se kire ye se na ye se yabo ese ye ne wotumi wo fie ono ma obakoko ni mai awade no wodi wo komete be kwa yi so dia soto be ja akwa ntse se ye hwe bibie ye na ye kiro do de nyina ye ka bom na asetira no ye wo fa ase de woto no twa nye yi asante amamre no saa na tie ende se ne na ohini ni na wo ka no se wotimi ne ntina baby now na to adwumam dachi no wudim na betu obi na ye na da hono wo baby betimi agyaw abusua de wo hono bema betimi agyaw na otu obusua transamba ne yakoso nyina eye ntetimu ne abusua se be yato o matwere ene ama ye sofa tie me yeni na ho ne ye hu se Kristo no ya yeso no ope odo ope fuye oyini abije tetema ne akasa kire mama my lady nyankopon show ewo topic ya odiamai na mepese Africa Ghana ni bia uti awie enya hontiti entiase se adentina ya bibi mamu ha se ya wunipa abusua ene dikan ema wakwaba wakobo bra nyina wie no se nyese bia wakowu atoba bia ewa busua na san gyaw kwan sempo ufri mu a sadi we eyade a bia wadwen maaso but ka bibia kire o se untimi ntu wabusua antwene hwe na minua nie die eni ho na me maame nie eni ho
but na me yiri nie de e wo honom enti de ye kan nyina no said my lady kan no it takes wisdom na me ankasa me wo fakatacha wo be ma ka sembi se empo be ma ya ne timelele anase yesi wo ba abo bibia gu na ni so no aduro kro na ya bogu ani so no 20% emu 80% de sebe eyejimi awie yemfa ncheme bema wutimi boa wo yire busuafo na wo ba bia wo fira sebe dachi wo firi twa ye beja okwan no untimi nya hwe wo ho na wo wa na besiu enti ye ka kire ye nyina se enei western culture no ye didi ye tidodo eno nti na ama ene yenye busua ntitimu ye wa busuafo no bi ho a se wo entertain o matcha wan hwe ya wa wade no kra no on baba begu no but eno en give you room say onya hwem wa busua obetime ahia obi oye sikani pa enso na ne sister bi bre obekomu no ni school fees kra na ne sister na tua sani ma we no sabi eyejimi ye kana straight into ye besre se usiso na wo bobra nyame pagya oduru ba bia kai hunu se ufiri babi na akopie babi kura wo enye niema nyina na obetimi ayam wabusua na mbom kakra bia obetimi aye apagya wo mo fom ede o maba babi na sebe won soso no ebi mo amfa wo ho abufuo anye wo no abo abrabo ye obebre na ebi mo di omba yie kura hawo ye obaye bi o ha ye bayi kwase but ka wo support obi e wo fia ho ye bi kura ba oso no ka ye mfamba enti ni nyina no it takes wisdom emema mom ye nsua nyansa because your man bi o ho a from day one ane maame se wo kwa awade no ono no nye do bi kura mpo no de ba wo ba se wo ba be prade because ye see se onyade a on famra fie enti ye besre ye hwe ye yire mo no ne ye hwe busua kakra ye da chinti my lady me do ase okuchi no oba no dwane jawa so oba akoto mu fie no oba akoto mu valanda ne so yo wale na etema ni akasa kire my lady erade nyankopon no shira wo kwa na no twe so le no pass bi kwasem kwa no bekeka kire no kwasem erade nyankopon shira wo ne so topic esi a wo de abai ye nyina ye tie ye famu abai ne afutuo nyina na awade de ye kwa awade a ye nware oba ana ba ma nkoane mum ye wale abusua emprepi ya na mitai tenasi di dwene ade aya na nyame eho ya me nwanwa pa kese eye kwan ya nipa fa so nyini saa de na me dwene ho abenti ase kwan ya nipa ye fa so ya nyini because me ya wo me nyase na meti ba so no anu matwi ai ta kan na me ya yange kakra ba se mo hwede na ayi se wa ho be kwa na fe wa hu se honam no we dia no kra sa aye style kra na utumi ye na fe bo se wo den no enti ya de a ya na eye me nwanwa nya me ho ye me hu pa wo sa ekwan ne so na me ka dia besi se ta me ma ye ma me no wo yan na ye nyini na bra ye maame no bebre ye ho be yi ye odropu montoma e be hwe ye maame a wofo abatan etete ka so e so la homachi kodwom no be hwe ye ne beduru brebi ni ya wade ya wie na ya to ye maame ato atwene e de ade na ya sei eno ne abusua no enti yanka hu se ye wade abusua na so oba na be ma ansa na wo be ware ka hu se wo nyame mu nyansa ewo awade na awokọ no ehu nyansa every say enya wonko na awokọ awade no sua bibi say oba ana ba ma oba no nipa na wo no sebe nipa na tete no nipa na hwe no anene ebi kura wo behu no no asi ni fie aye bibi a okọ ni suku awoye na adwuma na wo be fa ne wale ni wie ya wa beje na bo sebe ma hwe wabusua da bi awade ete saa no ye nuam no ma ne mema ne bi ne be ya dwene say aya na enkonkosi awieye eduru bre bi awale ne mfimfin na enema bi abede abeklose emema titiri kwa na ya no mo ho omobo emema de ya no mo ho omobo no kwasem ni be mama mi betimi atena sabi kuro kitiwa mu na wo ba ma me de sabi ma mi premai na wo we na wo hwe be ma ne ma me ani mobro wo ba ma mi du kusetie ni wa ye dan sinkran watena ni achi kama be ma me ayise
lazy efra no nya asem keto aba ma mi ba ye sabio sabe ne ntuma bi efra no edrum le bi aya na emu oya oba ne betimi apre as for so be ma no say tontoma ma me maame by sabe na ma ya nwini hunu say be ma na obe wale wono de o maame tempre pini ya na ememma na maame no no ya na o mo bre enti ma bi amote awade ase monye very careful cause anytime bi ara maame fo no o mu sugu o mu cause ye koye kuro nketo mu a abatan fo ni bi abere o ba bi e bi kura ni kooko na kura ahye a wo be bre pan hwe ne ba na nyame be yadom na ne baba be duru kuro kesiem na oba be wale ma sister premia waje obi ba ma boso yesere abusua ne ye wade na ye wade abusua ye di nyansa ana to ho de wade abusua sabe be ma nya bibia na wo nua ma no ka ana ma me ka no be bo yira ma ne da bi nya nsem nyina na efiri abusua mu a ekọ awade anim saa na oba so nya nsem nyina ana esa wo bo ku na ma ne sabio ema ni binum kura wo ho no ma na ya ma ye nua no nketo abetena awade anim eno po de kense hwe be ma ni be ku ne ho ahwe na ma na wie university na be ma ni so nua no no mo so aye basa no mo te baabi ekọ basa anya de a eboa na mom ye nyina ye nka ye humbom eye abusua fa abusua ni bi ho a omo kwan be ba wura awade anim bebre na mom eno kura no na kwan ye dai e wo ho nti ye sere se ye wade a me antu ye abusua ento ntwene ko se da bibi betu se dwam oba no wa nwane a be ma ni be dwane enti ye adwina ye nwini akire nso de na yesu so ewo mu se bible na di kan akas ade se we nti oba be ma be onipa obeja ne nane na eja ho ye be ma asem na no wo kan na mom be ma wo ko wade antu abusua ento ntwene saa na oba nso wo ko wade antu abusua ento ntwene my lady mama fama no isi yera say power specialist about mami aban kasa tini pampan keke aban so yetini ne awonim papa bi o se fatili ko ne ko no ho appetite na baby bia na wonto ase ma aban betu kompo etua omini any fibros ayeko any kase ko ni won hwe no Lake Busumchiwo 0244544442 power special Adasa travel services where in America lottery 2024-2025 obeya wo hihye nyina ma na wo kodura wapejuma ma obebi a obeda 2 months no start 0249 714-368 0249-714-368 Adasa trouble grow fine no no so I grow fine ye cocoa oh nansen body na ye fresh eti no oba wa pesa oba already am ye grow fine ye wafun be ye hurokwa debi oba bo already ne ma ye grow fine ye nani be ye grow fine me patwa ya de awie na ho to wo ye grow fine moja ne swat ye grow fine numbi na it's infections be wo ma won kase what de be it no bia bo ram okay o a face med herbal boase for 0244596532 grow fine Lawson Beverages Company delay man capsules any Lawson bet no numbi wasi dwumedie bi Dr. Lawson wasi de no miensa fe na ba wani munyam be ma odwo nso wo ye kama sa uda ade no so wo ye kama enkom ye mpamo e ma disi ntia 0248 Dr. Lawson delay man capsules Spanish 3 power combine and we be boa ama won kasa wonyi ni so na Spanish ginger capsules Spanish garlic mixture numbi ene de abadwama onipadua ne nya kama ade kuta garlic mixture na sia ha ho ende ese ade ese ni padua ade a ho keka ho ade betu ase kura Spanish ginger capsules numbi osew ade na rafi kokete so a wo na onipadua no be yakoda 0266 114 bam chamfo ba yade nyina ebedwane akọ enompem spinal cord ukotoje usisi ayeden stroke akambom ayetimi nante eye chamfo ba funwi enkuda mapampa ba ho a utimi nante o ko chamfo ba 0244988004 for chamfo ba na yade nyina nwane feto mo patakene enron kitwa opusa wani kopebinom ayamukuro otechemana se ahinema kokoben mama fe wose bra na mentu yade asema ka hwan yewo ahinema kokoben enkrasotuom antiaku American House bogoso yewo ho Prophet 0244 583 859 and 02759694
0241 Mama Fee 21st clinic sciatica expert no yes here ba European tour mesremo mumbuku Europe might be our sukande mumbuku ne kwasem na wo mehwe ye massage awoyi beba aba mo be na man emema kademu 0244 915 116 edusa eba mesha mami wase madansie ni tukoko kopebi no na okoko no anka oso edusa malaria wachia malaria enkoye fountain no twetwe na fe wanom edusa natural spice na ye immune booster 0500 110 115 obo eba adoato adomani and medical research center ye wo Dr. Ben ye chiao utibo kenken wo so nasa tata ya juma kakra wa bre etukuro uye funu nkoye anase ya ye be na da so otu ase or the preka se powder two variances ye gunso de wa mapping for inu bia wo jare unu bi da 0249 761 Sky Group Company Limited. Abba. Also the Numa Ba. Come on. Upe factory work. Yeah. Company work. Restaurant. Construction. Boutique Juma. Hotel. Filling station. And a supermarket. Nemu wa ne mabawa. We ya kwenya. Womo swami medro. Omi MTN office di en mishe. Fanom Bay 055 18 34 616 055 18 34 616 and 0248 660 962 different tema my lady ya kasa kire mema ya wade a yentu yabusuan wu ana debi nemum enye nose any say and 50-50 okay I say abusuan de wo beje abusuan nyina betra ofie de ne kwasem ni de be kan se manfash e bi entro ani de ne kwasem ene wonu aduana ma wukunu namo a e be kan se nam ne doso be mo yiyi wi na mako so ma na ka se obe enye tuku di kwabo yankwa fu se na wu malady ye ne ka se ye before ye ho asam na so se de bible ne kan nkire se ye nya busuani nyina mfiri na ma aweho semra malady wo ka se me ye me de me topic ara kam de beba na aka na wo se ekobasa ye hadan emagusua no me no ye adwene me fie pa de se abia abije se me besra bia be 3 months ana 1 month me fie de me pokobra de menye ne da me fie malady menye no ofasifo ni bi kuranye yes o mama wo yiri gade obetete no ana wo ba gade no ana wada no kokko bie da taro ketua bi already e so ebe hadwene eti kofa wonua ba ne bra fa ne bra kurom na epedan pe dwuma papa ma no ene ne contact ye phone wo hia wo ahia no e mane nye hwehwehwehwe na ade ba ko ye hu no maame ne papa die aye dai kura aburu so kura within 2 months 3 months de o medi wo kakra o meti wo pampa kakra ofie uwia opebe papa ma no na kinsi ye maame nom e wo fie na nka fa ni je mra ana ade ba ko so American se oba na ka emanti bia no ka benya daje miminde bia na se kosiada obepani maketu ebi hwere na ko du be ma no e maame anane papa fie maame wo de mi kunu okọ adwuma na nso maame hwe wanye yie maba mi kura tomatoes mi kura side my lady kan ba bi kan nenye na ni beje ebe mene nya hu omugidie si ye kojo umma hano mi masabo wa besra me de bia ne nani agi ekwanya afaso a usi be no enya chinchina maame ne be se wo mra fie o dadi se wo bo pinche maame na efie na otim no ma ho ma ehwe etu hwe na se maame nti ya kojo kwabra eboa me pa che wo maame nti efie yesie na so se ba bia maame tie no yenko siesie ye maame wo obanya kokuduro enu kuntrase ebra moda na homache wonje no kunu adina trase ekokata mo nani abere nani etwa kurukuruku dabi nyamre ma kunu ebra sebie wo siesie ni mpamo wie no na do nsa tono so do nsa twekene na bodwuse ni na koma mu nwi masi my lady masinti hwe ba bia bapada
na na kura me twem akọ baabi na me fa ho ne ntoma nye ne mpaboa nye kwadwo mesrew kwa account nim ko yisika even ko sisi baabi a me susuba se be ma na ma se bada ekobasi ya hunhun kwa wo fie ne kwa ekoma na mane de woni bibi ho se oba wale wie na ekoya na ne wura fie abusia no be ma ne ma me na abusia na mu se be ma ne kofo oba ofro ne se o jana ekikina no ohwe abusia no ekira kwan maame emfe suba wentu abraboso hwese abrebia no woni be ma na abusia no be contact yie eni abusia no na nhia ade bia wo ye bia magidie ni mpabomrem mpampabomrem ko abusia mu won mu a wo ye se na ode ko no so kwa no ye bani aguso e flag etuam baledi abusia no de ye nyina nkamom ne yemu me mpamo abusia no ma oba na abusia nko because ye mema de efetete besi sabri ye ntimi nkase ye pamo yase ase oba no apam se ko ene se bem not ko tintromo hia na so oba de obetima yesa obedi nani ohwenanim wose so agya pinsem wo yesem wo yesi eti mame de yim eyem hihie sa no de adwane moma ye hwe kwan be fa so obesisi bema no ebusuem ama yeso ya wode etimanyini ache udase maledi yadase bema nso a wode wonsem hwere ekoma wo maame ne wunu anum ma no jai na wanyini wo bema bia ton ne yira ma na busuafo ama na bu ne yira bus ne ku bema na busuafo hu abayo ya na wo be ya chese hunu bronsam enso ante sa emema ne bi wo musupan no wo mo pe wo ma busuemu akwa wo mo to wo yire no na kwa wade me yire otisei obabi adidi na se atem odem na it takes obema nyansafo yes abema bi oba koka ena no kra kankane so no oba na nyasem no na bia na kuma be ko so wo be ka bia ma no na no kra no osisei no akoton papai jai na wonu so wo pipa abayowa yenton ya yire emabusuya sa asemba no oba ne ko ha no adane bronsam ukọhwe na kuma bia na wam eche dom dada nya adoa wa twam se abede no wade ntoma bonimu ye ne enua be ma renue wona enua be ma pata krem pata awam no ye no ayedie be na ye ama wale bebre sai asai kura maledi wadawroma ya be tia konwa ene ye tetea wadiem na di ni nyina gira be ma no so difo wanfa wo yira nkwa kai be dia to wanko tono a be dia to sa no oba ne so susu fa okun enati because oba tan bia wabadaye ni kwasem se ne baba ebe ka bibi kire ne se ni se ya difo me ma me boyfriend bi bo ma sutura na me ya ba wa me wemfida we se de metie ya na me gina mu ankasa 90s mu na boga bi fra brocha ba no so be fa ma pie me ne na keka se me ma me ate dieti oda ba bi wo ye friend safari so fu ya oba no oba tofi program so yi labijima ne papa no sport or die from Safari Gardens no ho ye cool place na me boga yi me seso me rano that's right what jigu me so the mu ya ne so obi abomani so afra machi ko he me boy no dey usem sha ha o maame that ma me fra brochira ba me di America ofie me do apana ma me o se me am kire no me pege antra anya sana me tete tabi wo ba de trabema ba ko me see me we feed me ma no be ka chos me pe kwa shala me na me ka kire no woni wo allergy ke kamete samo ko safeli enti oba tai bia ya musese no ne kwasem se wonya koka se mi kwa ye mi se ya ye yamba se no wa hwe ya fe bedru baabi no na wonya ya nka maame ne wo kwa ye fine but na maame ne de abadaye no aye bibia nsese oye ti se moro so adane se wo bu anade wo proud ya ene ka because ko ka wo maame de abadaye ebe so de wachi na be man so
bɛɛma nso so yɛ a wotɔn wo yere mu abusuafoɔ wo nuaba na wa mu bawe no ɔha dwen ntɔnnuro susu ntɔnnuro givers fire call for Aquabana Yema 1 Famra Santaman Ajatum Sompa 93.1 and I feel live on Sompa television. Samotienka we are brace idea near the Apomodin Nkomo a free givers herbal center Kwancha for penning Dr. Solomon Kwabi. Ada anona doctor say Mr. Sawapom etesen na Sawapom nya yemo enkomo semedu entemwie no na apomodin passion ko a wo pe no wonsa atimi akaye nuro ahodo enum a wo edwaso mu mienu ene na wie ne mobabedi hu enkomo ye wo givers herbal mixture eboa na serve as immune booster eliama wunipedia no sanso ena afi malaria typhoid ena jaundice ebetu ase e de afi wunipedia nim sanso ena afi givers p capsules ena afi givers co capsules so eboa na emema wo de afa ne say erectile dysfunction we your ba we your bema watenka seme ko from ebeboa na etini nyina se de afi ni pedie nim koko ne constipation ni nyina eboa na igini nyina enso e de afi wini pedie nim yanom e de bom nti na wonti me nom baako enja baako nti utie me e wo ka mu enche bia na usi from obechebre na wafa ya number no say tv nso a obeto obo ase na watchro number no na wafreyen na oni ne di enkomo so here live on Facebook baby ahwe no tie free bia no number no say WhatsApp na maintenance normal call and I want me enfra WhatsApp call betimi e de afa ho obefreyen on 0543 222 470 0543 222 470 na watimini ene di juma na pomodin pa sonko a wo pe no won satimi akadebia meka se yen givers yen ton nro ne keke ye ton adono di ama wo no na ye kyerɛkyerɛ ma hodo a wo ya M1 nipadua no na watwe ho e de afi honom se ne be ya wo de yenu ne bi di juma benya value for your money ebi honom a unim ebi nso honom a unim sans na wo ye no nso e de fi honom a ne ye boa na ya create a sense of urgency ye ma wati ase se yare ne menyim wan hwe asa odwen sa malaria typhoid ne jaundice ana koko ne amama ye wo nipadua no no entimi nya nsunsuanso bia mehyew ade se betimi aha nipadua no kidney problem o kon ahokeka no wohwo nanso de amabobo so bi se wunya bia onfa sa ahokeka na mempese obeyesa wanhwe ya de ogidie se enkun no eno ene bekun na give us about mixture e wo honom se beboa na aserve as immune booster shonko e de ama onipadua nde bia meka se menteme ho asesi o man Ghana mu na se ye de police for kwana wona mentimi anso anu ade obi ahwo eye asrafo sanso nenei munipadia ne mo no immune system no de yare bia hwro anso ye immune system no ntene ho behia se obenom give us about mixture dro no na aboa na boost immune system na dwumadi hwonko a wose timidi na eye de yefe ne se identification no yare bia beba nipadia ne mo no atimi akai na afi aso ano kama anso e de amount ntene ba bia to nro bia outlet ni titiriu and herbal shops ahodo okwa ose ope give us herbal mixture dra entontom eda ho GIVERS now up give us herbal mixture dra entontom eda ho na watimi atose ma foforo bia se di dwuma se de give us edi dwuma ana se mpo ya ma foforo bia se nei many give us ni epe enti gia mesho manje ko shop foforo de kopa bi ato obefre on 0543 222 470 0543 222 470 na watimeni ene di juma na apomodin passion kon a wo pe no yakopon na mienso na wonsa atimi aka give us about mixture eboa serve as immune booster de ama onipadua na e kai yare ahodo no unso obi ho no obetimi ayare obehunu expert obenom nra enso bon so beko hospitals ahodo ananso yare ni ntimi nko bon kan ya mo ho se no kra immune system na so ahoden sam aba from it na dwumadi a wosetimi di na kan yare ahodo beba ni padua ni mu no enya de setimi ekai nti onum give us about mixture na component ahodo wakefua na ma wanya de fene se complete healthy immune system na ene bone marrow or time was a complement system and white blood cell ni nyina ekabom na ene ama wanya de fene se complete healthy immune system no wonsa enso atimi akentene fa apomode ho nsem eni agro give us herbal mixture adro no wonso obenum bi na watimi ade adidwuma esa ye general web na adro enti mentwen na menyare ansansa na wakwa akotobi obefre on 0543 222 470 0543 222
470 na watimi ne ene di dwuma na apomoden pa hronko a wo pe no yakopon nam yenso na wonsa enso atimi aka da bia meka se malaria yare World Health Organization na me nya ho ntiase se bibimem hanum say Ghana has specifically da so eko na 2021 me nya ntiase se globally reported cases a nipa na wondodo enya malaria wi ase afa na nyina 245 or 2020 sanso na fe 2019 232 million sanso na fe 2021 247 million it is ne wanya malaria na wodi di agra wan hwe yade se betimi ekun na plasmodium parasite emwa na female anopheles mosquito wonom epu adegu ni padua ni ma na wonom atwe mogya na mse omo behia mogya ade ato won kosua sene ebe ya omo bedonso na wonom awen intene se entontom ayo eno the female anopheles mosquito anam so ama wanya malaria mo wani bi enso bo ni padua ma de mekan fo ade amaw give us herbal mixture dra entontom enso da ho de be mo ho se wanya malaria ni bi enie oluki pill we ye be ma pabon se na wapai we ye be ma so asa hoya we bon kaye onante kakra bia na wabre de bia mekase ye nuano ma no enye ni nyina na ye sebio nyinsan da bia bi ho no ma ya de se malaria mo wa no anase malaria fever ana bon kaye se no kra wanya de fe ne se malaria fever abo woni padua nim sanso na afi wote se waposo eya wo mre wontimi endidi we nyina bon kaye se no kra wanya de fe ne se malaria ya re ni bi abo woni padua nim so be give us herbal mixture adro antontom eda ho na watimi ede adi wudwuma ebeboa na malaria ya re ni nyina no etu ase enso ede afi honom plasmodium parasite na ko ni padua nim no ebe nyina enso ede afi honom na wanya apomden pashonko a wonso ope sanso na afi joined us ebetu ase ede afi ni padua nim typhoid ahodo ebeba woni padua nim no wonso obetimi anom give us herbal mixture adro na etimi aboa etu ni nyina ede afi honom salmonella typhi wonom eyemmoa wonom de afi ne se for the area no enso eba eniane ahodo a ene yamie hiti anase eno ama na emene na afenso eye insu ahodo a yen treat na moa ewom no nyina eka ho bi ema de yefre ne se time for the area no onipa enso enya intene ho behia se obenom give us herbal mixture adro no antontom eda ho na wonso apomden pa hwonko a wope no won setimi akade be mu ho se wenya eye time for the area ne bi eni obo be hya asese efono constipation de no ho begimu diarrhea sanso na futi be hya asese aya wo yen to head time for the malaria won se symptoms no ayade se senti na egia number na efre na eni ndi dwuma on 0543 222 470 0543 222 470 na watemeni ene di dwuma na apomden pa hwonko a wo pe no wonsa enso etimi aka ye be wrap up on give us P capsules and afi give us co capsules no eboa ama we oba we be ma watenka sem e for me ade se ha adwin pa se ento wada nti mema ne nto na kampese wakwa akoda nti ene ope give us P capsules na co capsules no we oba watenka sem e from ebeboa apegem we be ma so beboa apegem yenom ade bom ntimi enom baako enso emfa enja baako ene what the full nutrient ni pedia no epena afa na SS ana se byproduct na enye na nso ntimi ema abonten no ya ade se bitimi aboa na agini na enso ede afri woni pedia no ntene forgive us P capsules na co capsules ko ni amaman woni pedia no mu abasisie ni bema erectile dysfunction enso how ebe pompe moja ede afi wo arteries ni mu na ene won so hotopa won so wo pe no won sa atimi akentene mfa wapomden ho nsem eni agro watenka sem obi besie eye very necessary pa mesro enti memfa eni agro be pe give us P capsules ana co capsules na watimi de dwuma amaman ewo nipadua nim sisie nim koko uja wonan a uhumoja womi no ade se beboa na etuni nyina se ede afri ho obeje ya number na wafre on 0543 222 470 0543 222 470 na watemeni ene di dwuma na apomden pa hwonko no wonsa atimi aka medase mera say 0551931931 yetiti mani akasa cheme mamumrem mufa dwenkyere na ye ba ojanka ba ho kwa kopa adwuma ya yakoye yakobu atia no wontena se yemfa simanum emfa calls 0551931931 05489319 asem bisani etiatia ya wade a
yanto abusua ne tumu ana yɛmfo momra ɛno ne asɛm a awia yi yɛbusa maware mabusua mmerem ana mempam no ɔmo ba mu aboa yɛn ana ɔmo nimu a ɛboa yɛn who experience nso a wobɛtumi ne ahyɛ 0554931931 0548931931 na yɛnkɔ yɛnim. Hello 0554931931 0548931931 yɛwale a yɛne abusua no yɛnyɛ wɔ mɔden ɛsei akɔyɛ bisipa no kɔ na ha. Hello 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 udi entio yɛwale abusua no yɛnyɛ wɔ mɔden hello yɛwale a yɛtietieti. Hello 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 Obaye ma udi yɛwale abusua no yɛnyɛ wɔ mɔden wada wo so baby imagine say the wali ni kan e mu baby say hello hello MTN no na aka ne ho no. Hello good afternoon obi ala mu na on pacho din yentie yo obi am na do me tashi e ka ni show pa we ni aware wan ma di ko te sha pe pa we all the time ma no ko ria yes di ya ko da se kan tawo ba no ko ko te da dia ma ni ya ma ba ba ni you di ya ma ko ba no so di ya no na ba no so wa ta ko ta ta so de o e di ya ni se ma di wa ko and now the next first war said in Yankton to yes in the then about of force if you are in book and community about hello hello mira ni baby a ukase free na na so bi align dede wo mu afternoon eja udi ni baby akase free yo eja ya wale abusua ni yanye dai nye yi omba mbebre nso a case aba I don't know. Hello madam fu bi kra de oso omye nkwala na ofa babae omoda na odne sebe wo omsebe omotwe ai o madano on se sa omunyina dada ba akum ne ah obi ebi ntuma na ne sane na mo ho asiam say hello hello din baby akase free when baba no wadu mama nyina wo fasifo ni bi nya omonye bedu hello din baby akase free the first of the time akase free for ready yemtio e pa cho on se ma everything for any man for baby ya so ni na do ma no we bi so na no for you pino ko ta se ni na da ya sa on se pa ya se si banzo ti so ba na se na ya tane e ya ni se ba ya ni di ya ba ko so wa no se na we se ni ma na no ko so ya se so ni no so ma ya se so that is ma ya
Yadase, therefore, me pacho se mo paye me phone is say. Why nipa wo papa wo fase ene wada pen. Wo bete. Yakofa mo betena nkwala abele mu no. Na yede mu nyina eda baako. Wonyenyenyenyenye busuapani na e wo fase na efra na asamwa no. Baladi omu ye wa agro. Wonye. Wa agro ye fase efra no mo na asamwa no. Sa obeka ya. Sa pilolo no. Ewurade. Me say wo fase e efra no mo na asamwa no. Ko fa ne betena fi. O ma asamwa. Obayo. Madano. Ebi okura wuhura ba no na mu da fie yam ho. Asa koto. Bon sane sane na mu de ntoma na krum. Wo be hu anu odi. Ena sa tam no. Wa dwin ni. Odi no. Utie mu a enguase bebenti. No wa yedin. Me so pa ye mie phone. School fees jam wa kodi bi. Enti abusuafo na bi wa mo ha dwen. Me di bi aye case da. Na ga ni yenzmani. Ose na ne papa etu omo ne papa ye adwuma oviare esirem no kofa ne wo faase bai so mehom o se papa ne ekwa ya pe na boy ne di pono ashem no mo te hall ho o se ma blai sebi edimia me papa o faase na fede na ma tom eku ha wo so ye ne saa edi kwani mu nyim eyigu nyina wahwe opo ne maame amane ne maame se efie bi secret ntom kra no ntum na bai wan be ka tire wosi papa ne ko ya no de pono asiso na sebe entintin eni anwana mo hu oye nipa wo akọ no wo ko do obeya tinka se wia pa abu na wo se kobrane ti ho na kwasi ampani na sebe so wo tiam ji gwa du kwasi die so ono bada ati enti abusua no wo mu ba ye ne bi mu pa ya na no odene ye nto aso case number 1 gift from Pama where complainants hey no free by so for lie accuse patient then sampana oh obetimi I say adwuma no Kate Dubai order in court gifty asegua kasemu no maame ete say pacho nyame adome hoye mo abaya wo ba me show yi so ame wo Bible Quran e be focus ya ne snap de na wo pe na bodua maame de adome mambia me nyame na me de be ma de na wo pe me pe kosia emmo kumburu ni ko yesu yaya fakosie buda tum kremo ni bochro wa no mbe yadwuma ne peja bodi eye me gift from Poma mikura kosia mikura bodua sasa ma me beken nukure trodo mindi tro na nanom mo ame oda nanom be boa wai kumburu ku yesu yaya fakosie buda tum kremo ni bochro awie manya dwuma wo achemuda bongole kasanwele tene wa eni nyankemesu munyina manya dwuma wie ya mo be abaya edi asem na ade abeda wo maame wie mampa chome bae nya bone eye mritie be na mo suhum nsawom ena maame be na we suhum nsawom Eastern region suhum okay ena maame be free na me yese mikita baba yo metina ho abrabo no mo odin oba na osei 2 years na wa wo mfie sei 21 to na wo sei 19 ma ha mu de say from say uti ati adonku esa ho say ti me free ho ba kuma say enwa na ninu tem say ya semua saswa rimwa samovae ati Gifty me pese osere kakrawati owira hododo nyame be he ati achoyo ye nkola nketu ehuna manne amuchire etu ma mi wi na yede ena me ka se me free ya manes aba kumasi aba na mwankasa mu free he ye free suhumsa home a free Eastern region ho na kumasi de na ba yede na mba be di pa kakra ti me ba ye na me ka se Dubai
na me ni obi na ye aduane wo adehye market Kete Dubai. nti adehye market aketua ne nkoyie nti me ka se me pe adwuma foforo nti me nya mobile money adwuma e wo Dubai ni inside honom na me ni mu ye ena nipa ne ka se obema na kola ba akwa kire me se de ye no ti 3 days me ko ya oda fida memene da ye to honom wa ya ma nipa miensa ti obi nso ba se oba be ye transfer ti transfer ni mu no na o ka se me ngina me nyama nipa no me ni mu ye nti o se me nyama no hwe se me hunu ya ti okita mobile money phone na otro amount na aka no egu book nim ogu so otro wie ya ni be ya nipa no transfer nipa so beto chewingam na nipa ni yiye nipa so beto tissue ye ton chewingam no we wo table no so na nipa ni yiye nipa no ko ya ge no oche badwuma ne se mobile money phone na ayra ohu base that na ko adwuma ni mu wanya sei 3 days pe ene se na ukrade no na hunu ye cha cho minimu ye ti 3 days ni ma na phone hiraye asa agoragoro ya hwehwe phone na bia ye hu ana ge na ka cha me se me nkobo adwuma wura ne ba na mane se phone na yira ohu no frame tin phone ti me ko ge na ka cha ne se phone no patient so kita phone no atro sika sesia ohu no ge na se mon kwada hwehwe hwana me fie na me koye ma asa agoragoro sima be enum na nipa na twi sika wo phone no so nyinara we de hu code no pa cho minim mimpo maame minimu yempo na babe hu phone number me hu code 3 days pedi 3 days pe ma esi phone na yira asa agoragoro no wode ko police station ni mo no wase ubedem anasa ubetua ka no na mse ma mehwe manim hwe mechi wode metum me ba ketu hina behwe no na mse metua eno wode me be fie ma sebi Rati. Wama shisha dwumadi asampana. Eno msi woni ke ni nyina ne de mkotu mu. Yentua ena woyie na Monday ne yesi ensambala hono. Eti wo mde mkotu. Saturday ni de wakase wo betua ana wo bedem na me say medem de nkapaka se metua na woyie na nti bemen Jordan ne yesa akoye na ge ne mpena 8 million 70 million abetwa Jordan na ne mpena betua 70 million ama ge no ne ejano papa nso ye shumeka na papa di me no kopa ache wo se minya sada na nti no wonya me mi mrefi se de kwa me fa so metwa de wonya me wo me ba ma me menim ni mechi minibi de medim podakoro tini mame me bei minkinya na be ma na no we oh Eastern region hono enti se no sika no yemfa ne se ge ne se wonim ni pakora wo fa fun akora e ma 5 minutes pe ne nipa na twi sika wo fun no so nyina 14,000 ni achi wa twi ni nyina wa twi sika ni nyina anka ba akokora na de achi asampana no de ne mpena betua 70 twa we tua 70 million na kamena mishem na papa cho se minya wakochi ni mu a onya to ndi onjame ni emere fie na obebo moden aye nkaka papa nso mehwe na ho oden wenyini ma wenyini o papa wenyini onya papa ni nya o ama me de ma asema beda mo se chime me be nya me be sa hwan ena na eja ebi nni ho 3 days pe me ko pesika be fia be hwe me ba makoyika ebi nni ho ti asampana no we so abije wanya no ozai abije waso abekasa anya we de sanya de no anse tom kremu waji kosoro akobondu akuno tie we de tiawa me yesofu ma me de be abro ba wo wafa bodua ne kosua de wo gina nanu di because de aka kwakoro wo be de 3 days pe e ba be ye mobile money adwuma wo hunu ye nipa ne ba no na ukura fun a wo de ye transactions no wonu de ogina ho o mo dani wo mo sesi asefon na yira seconds ya 14,000 every phone so wo bra onu onim code kura eda so ya chi na kotum e say ade achi wo mpra betua 70 wo bia jan kaba no
ono sese wo betu gina kano onso ngasa wo gina kano 70 na ebasa na juma ni wura no se no kan gifti juma ni wura na nkasa no dia na nkasa she da ka chiro mo se gifti nim code no papa na yedu o se minim so far sa me nko am wo ma na nipa minute mi tete buketua we hu ma phone eti ma yera se phone ni tuyo se phone ni mimio papa ni do se ni sika no oje sika no tu dia etema on 70 million na utua wi abrajuma na wayi wadi Sompa no no adwuma mu achai wada so ya adwuma no am so da so ye minini me pa cho growth Ghana growth compare adwuma ye we ya baba fie no 1535 for pen for people ne pa adwuma ye 0308255775 eni ama ekoso wi ase eni pa be ekoso awu Bishop 75 yen kopim prade yen kopane ma papa ade hye makati ware de sami kongu ya efi Bishop empopo debi enwe na achene de gugu me sei gold me sei Bishop kwa 7 cedis kra be nya de ato ansei so tu pa asomade atu akoton gold page man Ghana ye ni jewelry shop bi ya bronze to aso me sa bia ya tu for santon na makoma kwasem ade hye makati chi suru ko 0598 585-219 and 0554304135. Any ukunu kono ko sesi o. Pampa sonso a gate 11 na santoa. Obasantoa mo. Prophetess nyameche baso. Abofra bin. Waso da obi no obeda. Obi awale o. So da eba sabasa. Wadi unsem sika. Boni tadua. Ontwa woka. Twala tisi. Wasi wonane. Da bia wo wi. Yi wa wo de. Kono ho. Yayi wa wontene ni mama kwasem pesa utu kwan prophetess oso obekuma se frɛ no na omuku for counseling 0535897699 0535897699 TIME enya asem ke malaria bedro we malaria ogina hene wonu mu afa hene kope bi didi kokete so untumi na ayeta time etu nsawa bropete viba krosa so na ho bondo 0244417699 me pacho me ko Canada me ko express group me se me wi o me ko Australia New Zealand ko suadi Germany ko bodi ehun ne me nyina da yafa 0249000448 Leicester Ghana amwase yi to yes nyatsam kutwa ya western long na wasi wono aye kama aye wesi aye dedete ko esu ogu just certain part overflow ye be 03023525 yo keti ababi otu for statue one ye wo gifty eti woma show debi surface kan bla na pa chai se da bay mo share me August ending onjo ma fa madie besi ombechimatu eni omo bo agiro me metwase ai ko se kwaso fa ya bekom kra boys na begu ho no bia obi ni mo ena omo ni omo ya kwan ena omo be disa semu me pa cho ga no abi je nyanya no no pass ya man me se champo de brem kitu abi so mami me nhwe shan ye musano de bai wọ́n sẹ́ ewiase ya sɛ wonni kamafoɔ wɔsɛm ɔmɔ bɔ na sɛbi o mikro ya meto ya me panimu ne ɛwɔ kani so ma me nimu na akɔrɔ so kɔ no ma ba 3 days pɛ ɛbɛdɛ no wɔ ade me dia me nwa code no ɔmo ye den hu twi sika no ɛhɔ kakra na kyɛ sɛ nipa no ɔwɔ no dada no wɔn ne nim code so ɛni so ma me tie me nka nkwa akiri bia enna enokwa ne de ebebeba ennam se enokwa ni wiase enna duabo no edo so waji kosia me ko peni unso waji duabo na tu waji kosia akwara no waji kosia omunisi so ne dan ne duabo ne bemu a won betumi ka ababeka no kra ni omuso no womunso wonyankopon eni Kristo no womunso ne so pasa kra wo se ntonya mobo mo wa jankamo bro ko mi wonu kra kese mi re kra ho what me ya kra wo se 3 days
That ain't think school cry and think upon not 3 days. So could you go and be moose in the city? Media Diana, one we didn't code. One no not other than any new sack code. No, our discuss. Hello, hello, Wakateno. Patient Yauna was a Katia Dubai. Mumobo Ramo, ye Nedina so. Company, Munidi. We have more money. One fan pechama. Yes, Rao, Mammy, ye yanchim. Yes, I the Abu Pani dear. Fakwasia Buddha Bepem. Eswaya ya, a bepem, Kuburu Kuya. Minu the entire insurance ya mudi musa. Nipping bida. Hey, why should I cut in? One a curtain. 2 years in our watch. Now, a pay amount. Mammy, I see a dear grow. Yanka said, one waffle can. Ye yanchim. So people have to my 3 days. Now, only my dear nim. Nafu frame will be a phone. I just can. Tremu. This a champ audio casa. So, Mammy, and the American says, Sabi, we are saying, we share a drum will be also doing so. Ababa near so when the movie pa dia and the nature so ye nipa or be any more day or before pa and to one mra and I say one for no one can grow one chim and you know so one pan and my who said and you are not probably what you could see. Hello. 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 Yes. The part of patient in you. If I time. At a say. Me oye me patch your friend of mammy me do more some part TV so. Wouldn't get na friend gift no. But I was you obey Juma 3 days. Case BSc then chire mi mu kakra na ono ni chire mu no yente ase yi. Me patch your Juma me. Wo ye Juma o mobile money ho no. Hello. Hello. Who ya Juma o mobile money ho no? If I time. Na chance wo de ye anyi wadi wo. If I say. Sika no yira ye no wo de ya mpam wo. Hello. Hello, Batani. Mrs. Sika no yira ye na Juma wura no wo de ya wampam wo ana. Dabi, me pesa mi hu se wo da so ye adwuma na wajai ekọ ba bi foforo. Ani adwuma no. Yo me pa cha maame, ye hia wo kakra ni nkiremu wai. Because ekwan ya sika ne fa so yira ye no. Ye pese e wo kire emu kakra. Ababa wa ne ntene ho ase. Ada woro ma. Ka me to nsa frɛ wo da be na abeba. What's it? I am confused. Well, confused with what I because the quiet can hear I know. I know what me. I would order so to all your Jumano. I know what the name I Hello. Eh, patient. Me no Kasani Buyame. Now you are quiet with Jumano. Messi. Ye now. And as I did for. Monday, Brani and go to buy. Jabe go to buy how baby or mobile money. Hello? 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 Yo, patient, it's me. Messi, ye here, da ben na obeba. Yes, Monday, Jabe baby, I will yet you mano. Who is that grown yet? You are now just wrestling. Hey, yes, mom. Hey, Sam, Messi, a day. Why na far phone is can you right? You who was say, obey Jumanu 3 days. One in Anna, Muya Juma, Obi yes, Obi a Juma, Ebe Sandy Sika. One a phone you crowd. Muya ya seconds, also phone Naira. One who's one code, a Jumano crowd, ban one him. 14,000 ayira yesi munchemtua ade achen ya na ade boyfriend betua 7,000 ma wo eno ne pese ye hu se eye den na sam ne ba ye kire ye mu bia de wo ka no oboa
I'm about to with Jimmy. Meet you. It's a to be what you meant. Me, I'm not for a while. Me pacho, me hiao juada. E juada ye hiao Sompa. Sa wo man so na ya yam na dwuma mu ho nso a. But you must do it. Wo beba na wo ma. Me yamra ho. Mommy, stop problem. Mommy, no problem. Why? Mame. Abai wa na ni abro beba oduo o. Obeba oduo. Cheri. Hey, yo. What that now? Oh, I getting serious. What's what I saw yet? I don't see a Juma. Paulina saw one yet. That's what I saw yet. What's no cry? She said you met Dino. What's no cry? Chelsea, I didn't want to move behind. Make a choice direct. Me fancy. Wouldn't move into the you want. I just have Crano or Bebo dear because what you Bodia and the Kushia. What? I'm my neighbor 14,000. We bet you more than that. Not your own idea. Young Kun, you have one not. I read the best what guidelines. Now, I get you to buy the summer. Bow the transit. A handicap you to buy dear. Yet, yellow preneco. Bonnie Quanabe, we are say, well, really, and we are suffering a Jumamu. A German is 14,000 on the fire. Somebody serve you to ya, and no much at the Kennedy. Ba Babe Nyankopon chamu pa enne enso eye dafofra Nyankopon ede adom yen nti yesa na yede aseda ene bema no enne awia yin so yede enchia ebe free Dr. Baho ede ama obi a ohwe yen na utie yen Nyankopon sha onipa krobia enne awia ya yatransi obi ate Dr. Bane ne yenkase ya eya na ye dompe ene kase misro session nso se adekronti ya ne ma dane dan nyina ye bo kase ana dompe ho dawro manipa bebereti ase no eya ade a ne hwe edin ma nkrofo bebere ene ye yade a itimi wura dompe manipa bebere se wanyini se wusa ebeka wato ho anso kotodwa ebeso wo nan anso nan ebeso osrenum ebeso abati ebetime wiwi ba bia wachi nyina ebetime wiwi enti wei akwasi broni krak ayi aye kasemu eni wo ye pren ema pren yi fa soro kosi fomo intimi ntentokra no mese so obi wo haw ewo ni nipadum ye dompa obehu so akofa dade na odi adwo so aka ho amanipa kro no ne ho ato no kakra ne nipa wo nyame bo wo dompe ne de kase no ye de dade be hyemu eye haw ne amane wei na Dr. Batna se nimdie mu ni Nyankopon adum nti wakɔnwura mu akɔhunu haban a Nyankopon adaroma yitimi de saa haban no eto akase eyi yade firi kase mu enti je number ne sesie sɛ de be ya enoma me beka ne yade dawo so eye dompe ne kase mu yade no obeba ama Dr. Ba ahwew ama ho ato number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 where ye Dr. Ba ye number ye didi juma ewo ya so ye ho afa wo hwe ye kira kwan ya ye wokumase atonsu agogo abai hospital kese ne si atonsu agono nachi ana Dr. Bawo ana fe wudu ani kire enkranso me no wo kase ya Dr. Ba na wo nkransi sie no so yes Spinters Road 18 junction won so ubehu ba herbal hospital ho na wie na me ka kire wo se enipa bebere nkase ehunu ne hye nipadua nim da me ka kire wo se enipadua no nkase ya de na akoye se wan hwe ne ye na se bambo na wo se bokase ne te se bia vitamin D ne calcium no ebi ni sa bambo no ho a eni kase no obehu se kase ne ho adampan enti da bia ye koye nkurase na ne etwa buro ne ye hye ne pata empanimfo nim de no omunyansa mu ne ye kobo ni jare ba bi aboche awo eye die enti asede be ye mpupo husie ni musie no ebetimi akwakobo aburo no ban ma aboa bia mfa na no nkoka sede be ya daachi bi no afi bi du na se ye aburo na gufom abepemu doko na bepemu banku a aburo na ehunu enti obi obebo aburo pata bia wo ba bia ensem fata no obeyi aburo na mo ado mo ano aka na chese aburo na enya bambo enti ehunu
saa na me no kasa nipa bebre kasa ehunu ene hye nipadua nim enti obi wo a bre ne bre nyina obobena ewo ni nipadua mu sasaboro akotena kasa enim enti ama na aposo ni nipadua ne kasa enim nyina ehwe no ena me no kasa nsuo to kakra na wo baaye bebre enti bi kura enti bi nsori mfiri omo kete so na chi entutu na ne nsa wo pagye nyeye ne sere wo behu se ne mu twe no ni nyina gyina se udompe no kasa no yade abewuram eni bambo enti na amadane da nyina no yade na tiete se wo mu a o kasa ni mu ye oye emututu onenso inshanka asafo awurade se enam no kasa wo de Dr. Baba Dr. Ba ewa haban a wode hwe nipa bebre yade ne wo haban bi wo sa haban na ede aye aduro wonum ko nipadua ni mu a ekobo kasa ne ho ban ekoma kasa ne nyabambo enti wo kasa na nka wotisi ya ne mu abu se pen wonsa obi ne udi agro chim ne kakra bi se kra ne mu abu ni nyina no ubehu safe akobo kasa ne dompe ne ho ban na ma hoden abam we american enye wadwe se wo kope ne pharmacy shop anasa drugstore bi adabi Dr. Ba duro ntesa fi se yepese uba mi edi nipadua ni si wo eye ne lab machine no ehwe nipadua no mi hu yale kropoti akowura dompe de kasa nim ne edi aduro no ma wo ema kasa no ne hoto no enti na me no kasa obi die eye ni kotodwe ono ne cartridge na arehwe ama ne da kasa no itwi kasa enti ama ote yawo ene nipa wo ha wo mu kotodwe nya de ketwa me ma me bi frame ene ni 3 days every UK abonten so na obama yema na duro na nke ekoye no operation ewo ni kotodwe mu wa UK abrochire eno me ani ye die duro koma no ma mi num aduro ya wo frɛ ye no adanse a wo di abrofo no kra ye omwanwa senke da o mo hye ne se omra no ɛda na anu na ma me ne ho atɔ no aya nye no operation ni nyina ye Dr. Bansa no adwuma enti bia na wutie mi wo de wo a no ama ne nyina no ɛyɛ sɛ ukotodwe na ye o ya ma me tu anamonafo ani kira to nso ago na fe yemfa aban tutu kotodwe ne so ne mu aduro nom na yade bi ewura kotodwe nom ama ne kotodwe ase atommo apa nkra ne bi na agumu na ehwe won ni nyina mfiri mu na wo honto enna me ne wo kasai bia no wanya nkwanhia ama wo namu kasai na dompa abu Dr. Bansi se wo ma wo kasai na wo dompa no ebu na de kochinchini na se kasai no echa otoa ebeye den ama wo se wo betimi ayeye bise nipa bebre de wo kasa ekochini eno behu so mo nan no baako asrefa agya baako aye 3940 wadi dem ano ne namo Dr. Ban pese wo bedi dem ewo sesi akroma enti ade Dr. Ban ka che on se wonya nkwanhia ama wo namu dompe ana wo nsem kasa ba bia kasa ni wo bi abu obia no wonya adaje na de wani kire Dr. Ban ho a ye dia haban beto dompe ana kasa ne mu abuo no so ama wo kasa na to antentem ama hodi abam enti hyane so sɛ wonya nkwanhia ama na mu abu a ɛyɛ Dr. Ba afemi no kasa fa obi a na chi kasa na chi bramo ye ne ya me se kasa asɛm de ye kam wani nye omu ani nye efisɛ wo kasa mu yade na no maduro na nkɔ aya na ɛya enam no kasa Dr. Ba de wagye no wasi wo sɛ udompe no kasa de obehwɛ ama ho atɔ abrante bi frida so betehwɛ me se hospital kase na kyerɛ no de ne ba Dr. Ba ho na na chin kase ni nyina mu abubu enso nam no kasa krachi wo ba ntoma me kasa sesi wo free Dr. Ba ho bo so me kura anu ana osore ye ni nyina ya haban ne de toto ho na enso wo de mu bubu yade anam wo chi kasa ye oya sempo arere anamu abiebia ni nyina wo de ba Dr. Ba ho a ye behwew ama saa no mani nyina akɔ ama yade no afiri wo so enam no wo kasa sesi yade ene te wo so ana ema wo popna ana wo hunu amane ana msisi de da ba na beko ana sisi yade we die atena yeso oche ana me na ba akokora saa o benyini kakra na sisi yade na de ne ko ye mesrew eni saa no ma na chi se wunya wo yade no adura ana o keka nsem we edi hye wo nkunan da bi Dr. Beto ne nsa frɛ obi a wo tie me a wo hwɛ me se ye kase nipa sisi ye ne ya onu nenim adekora edi sisi yade ba onu nenim ade a aye wo ma na wo sisi mu ya wo ba mu ama na wo chim enti se ne se usisi ya wom ebia usifiri ka mu a eno bna obaba ansa na watu na mienu ana miensa enya de ketwa Dr. Basi we nyina tu obetwa gise obepie ye nya so ye ho ne ye de haban ni bitete asisie nachi ema woda ho ebia 20 minutes kakra na wo sole a ubehu sa haban na kobo wura sisie nim ama akopam ya wo ne yade bia we aye kan ebia betene se ya no de omo kasa omu dwa wo mo anum eye kasa ma me se wantie ye kasa ne ye kan no anye ani ama
ɛne usisi yadeɛ no sɛ tew so a ne tew so ne tew so nso a wa na obebre yɛn pɛ sɛ obebre nti ne yɛde ahaban aba sɛ bra ne yɛn sɛ sisi yadeɛ ɛma nti na awie de meka kye obi otie mi sɛ so wo haw mu ɛnkasɛ mu haw ne amane a de baabi adi waduro bia sɛ yɛ arthritis amo apɔso yɛ ɔya wabɛti na nhwan wo ma so enye yi no ne nyinaa no oba yɛbɛhwɛ wo ama wo nso ho atɔ enti nɛ sɛ yɛ diabetes ana pressure oba Dr. Baho a yɛbɛhwɛ wo ama ho atɔ afei obi ɔwɔ kɔmpɔ ɛyɛ goita yɛbɛhwɛ wo ama ho atɔ sɛ fibroid yadeɛ ɛne wɔ ɔba besia wo so a ama na ate wa kɔtɔ baabi a yɛbɛhwɛ wo ama ho atɔ afei adwene haw ɛno nso woba yɛbɛhwɛ wo afei pressure ne nasefoɔ nyinaa no woba Dr. Baho a yɛbɛhwɛ wo ama ho atɔ hyɛ ne nso sɛ yɛhwɛ yadeɛ bi a wɔ kurom a enti sɛ yadeɛ bi na da so na yɛ mogya mu yadeɛ ne yɛfrɛ no kwankora wotu anamonya adagyeɛ na mo anigye na nti wani kyerɛ Dr. Baho akyamfoɔ baa nyarewa nyina bɛdwane a yɛnso yɛbɛma yadeɛ wɔ nipadua no mu atu amirika dwane afiri wɔ nipadua no mu ama ahunu sɛ aduro nso wɔ aduro a na yɛ Dr. Baho number no ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and yɛwɔ 0244 083482 Dr. Baho Kumasi Atunso Agwaban Hospital nechi enkran ye was Spinters 18 Junction fa ya de nyina bla Dr. Baho ne de ayaresa ne ma wie na wo kwa de nipa nyina nim eye ba so fa me na wie ye da mu nyina mo ase e de ahwefo ne atifo ase meka kire no pa obeba abusua ye show ye enkwansa sompa ye general manager bojebo oyobi amoba ma ne adwuma no onimu ne epese ebusa no kwan peso ene obi betimi atwe sika wo bra wonim code no yanya no hello ejama he fine Pacho yeso ni yebekasa Pacho say yeso ni yebekasa wadawroma Yeso me pon aya yeso ni yebekasa wasem aye kan hu Yes never party and a friend to see us Kogogi friend say wo ka bi Sompa FM na Nkomo na mo meeting onu hu do onu mo be si akasa and am Sompa man testing na me verify say Sompa FM ampa na abane ben no wanchirem nti wanchirem anchire last week Saturday Pacho tini mi tie over last week Saturday and omo eduma okeyeti a papa bi na eduma okeyeti a omo maba mo na eduma and the last week Saturday na omo frɛ nípa na memeni ho and omo frɛ me why say omo ye eduma no omo di gbe ya be kan no and omo ti omo ye eduma omo ye eduma na omo phone na omo di sika no obi afa so na me ni o na me sima me baba ko so on ko he it is that me ba na ekodu no so na omo still omo hu phone nti ta ade chin Sunday omo ko kanta back nti papa ne e ka cho so no di sika e wo police KJT police station wo nti o ka so di sika e na aita me around the omo akwa na bia omo friend a che me na me se na my bi di kaka nti ma na me ma mo ta ko ye omo ko ya ati papa ne sika ne 14,236 Ghana cedis. Now, nipa na omo pa ko no, omo friend ti ampo no, nipa na ti kana free so. We transfer to different lines so. And me omo ka say no. I was saying nipa na adwuma ne bi no. Ono obeta the business certificate no omo akwa no. No ma hu no ma friend sika faso. Je no ma sika faso no. Play a track number now who say I say me fi and I come for ye ki nipa na ya ji sika man and papa no papa say one day want me and chant am but am say na ye duma
Nti ono de obegi omu sika from na ko ba se o se obi atua 7,000 ena me ba ne frame na say 7,000 there papa ne elka sa ne ke fine elka ba dia problem ni o na se no omu sika mo mantia na omu tia sika ni wi a omu tia mu best papa ne be kwa akoyi number no e wo ntien no amom ena omu so market ena me say sika ebi ni say sika na no 9 o'clock ebo enyumre 4 o'clock the friend here na esi mo ba to kwa ya ba fi na omu da ko e wo kata ba na omu ba no omu say ba omu ke student omu check kan ma omu ba kuno parents say omu ye Wafe hello later wo no omu ba no omu be ta say sika Wafa omu ta into omu ta kan there you say next time next month Wafa me pa cha tie me and you say na omo friend no ba ni chem say omo di perfect tu no so and the perfect no body tu no so do FM4 obedience maba no mu ya friend ipa no tie na ni mo ntem ma e dey to ne so e dey to ne so yes omo di perfect tu no so tie papa tie ye friend no yes asem na akola na beka no ye nyi ni enti ono nso nkyerem ana so wa confused ohunu de wonka ana me say ne wo fa ase na asem o ka ye no no say wa confused ohun asem a wonka ana me say ne me to me nsa frɛ no womla na de enti a ye frɛ no akola ne say obekwa akobodua ano one and two obekwa akobodua de one ne ye adwuma no ga na one ne ye adwuma enti anu anu papa eno anu no wo se obepodua ti ya de nka ye paniye enti so wo fa ase ni so ntumi nkasa na na be kasa ma no a de wo ho no obi anfa akro no nto no so wo se ntumi nkirem mo anya mo mi anti birthday infrio na enfre ba ebody jebo Abigail ye mami ye friend Cecilia Mensa o Cologne Germany lawyer upon Sompa lawyer nasi inti na ye mami di na oda anti si ye frɛ osuru nhira e de ma no kwatentra wodi o ba bi obi a onyame o hira no manya bajebo yankwa o mane so yani manager Kodi Nkomo Musam hello It's busy. Mr. Champon, what can we do? Auntie Paulina blame why? My lady, me da say, efuti o kakra na me ma mabunu ne memu a mosi so. Se mo aya mo mamoni na ho. Cause ekwan a mobile money ba ye afa so e de ka abeto abatan so. E de ka beto memu a ne ma ya so no. Eye bebrebe. Obi okra wo beduru ho no na bia enye se bia ne phone ya baji obi abegina ne nchen wasan di sika dia ma obi onimu enti mesere se wunnimu ani pakro frɛ wa enkoye se wunnimu a enko ho kra akola yi kesa na sem no kra mi hu ni se ye sign na be sign no ye ka ka se mi man pɛ me ba bia antra man pɛ me ba bia ai ko pɛ bia bedi ere me be ye den anenam obi a wonimu sika onimu mobile money mu enimu ho hwe akoye adwuma me no de ya me nwanwa ne se sika 14,200 something na ofa be kan ye no ayira pai police for no so ho no me ma head anti as say ade ayira ne abe complain ama na buti buza say wo bedem ana wo be ko sikari kranso esende ko fa number bi so ade na mo me enko MTN me enko trezi number kro na ede ko so no ne se adwuma wura ne se onu de ohia ni sikanti e se ade krofo makoto Ghana emla ben oh ti e besere ya police for onye se bi ya kire mo adwuma hello manager bajebo ma he adwuma ewu wadi mu eyipa mobile money adwuma no obi be fa phone saa wo me yede no mtimi twi scan free so obra wo mu nim code inside the bi wo mu anase ene de technology no obi nim code kro betima yi sika free phone so first
I'm a cafe. The lie be I'm a Because they could not say, you said, I don't know that if you oil and you will say, extra the cup. That is the same person that's aware. Now, I'm not but that's a mother. The two of our not about it. You tell me, we are so young and so now we're confused. I didn't go phone now a town phone. You know, and grab our house. No, a phone, then I already. But he can create a book. You know, very fair, and that's a little after by the mobile money. Where you feel phone. I said, the quarter that I was in this kind of piece. Na baje bo me yede nya code no de isika no I make us a code. You can't get it kind about the fire. If you find that nearby, you also never get a obesity man. oba money town Now it's a do code. You go code no one yet for. If I know yet, I want to know the code. So that nearby about the year, ABR, better to go for it. What I'm about to have another go over Kakaka and you know the do code. If you want to very careful, if I know the room code. If you could not know about the details, you know, a phone. Honestly, yeah, that's you can a bit yapper, fuller, I have to put to the you know, when the bar was run, I know it is terrible. The people are now at changes. what change for no dia no what amodi ene ko yeah, that's pa Antipolina toso my lady ya beda manager nso ase we de ya adesua de ne afutusem de ma mo amoye mo ba na mo ma mo ni na ho me san ka bia mu se wo hwe na woni mu ayefra wa ana enko ho kora ankoye no ankofa ka bia amra wa nkasa ene wabusua na asa wo ma me ne mo my lady ye nua ba yi ana ye ba yi die wada roma yempe sa e kan se lady no presla no e kira kwan because sika ntimi nyira nne na de e be che na wo kwa wo de wabetua akole wati 70 million wo de wabusuafo be nya betua ba kwan ye fa so a e ka se phone e yira ye ne kwan ye fa so sika ne twi free mu no eno de se ye fe e kira kwan na akole wo ye free my lady ma me fa ma no na wo gift de mi busa e de hu se nipa no betua sika na e boy ba cho no ano kan and so ni wo face onu the send this scammer no hey nipa nka no kora wa brabom wase ne mpra ho so se wo na wo send this sika agere nipa wu ni e de code to funu no so and ye bia na wo fa no bia na ne mpra ai nye ne wo fa me pa cho golden dior feminine wash ko golden dior feminine wash eno ne ma de siesie kama ne memwa e ma ye hu ye hwam memwa ye hwam ne ni mo nyam de ne ye ko ho a itimi aye pa cho ba bia hia bi ka onko ba ye wo central lavender yasmin aloe vera mint ne lemon o pe ba ku baby atua 0544198043 Boris B penam papa we dia den dia be man e abusua no munwe na ye organic ye BBC chicken come on 025444453 Piwak 3P garlic mixture oh atiso unase ti atatai sanu na 83 ente shiwa so ya de ya mu hawo na enia ma show no ho ban ofra ekutu aye no ho aye sanu duro ti ekoko e bai baby eto no bia ubenya bia to 0248928824 Gengimed osenye onum bon obey examination osi ase no aye kontomble apoto bibre utu yeyi ni yesi polish ma gold scaling ya ma silver ya wokumasa na ye white what make kisi mama wa no filling station chi my takrade and crime ena kofori duanso ye wo ho 0559139582 ena fe kangen numsio na wo numsio aye kangen akaland drink water magnesium makasa fa wunso no na yesupa
Ebusuni ina empemisi fi office. Oh, Sompa Nkomo Kanje 0241 Akala drink water. 441 Emeni pedua kama. D4. My lady. My lady adi we di asi di achiro. We di o si di achiro. Obi so omo obeboa ebeya esre. I know di. Omo meboa no. Omba beboa but o si di achiro ma enipa hu se yemfa koti kwan emfa obi ana enchinchi obi nhye motom emmona pampam nkuno da bi. Sa number na next kan wo so no ye de ko MT ho no mo a. Yes, so transfer crackers number for so. I don't know me enko number. So apostle for the omo de mo te ho. Na wadwuma obi me yam sika. Onye sika. Oye so se wi achire no wasa akofa ge na ene ye adwuma. Maami we woni fo. Okopa adwuma. Oni mu eye sa na te ko a uni mu ye kirewo. Ye kirewo. Ati se adwuma ye yi. Se ye ni enimu. Ye ba na ye lady no wachacha ye sei ye producer fa. Ni na ye kama. Enti se ko ba se wo chemi mu. Na me pass ya. Ye mfa fo ma ho. Sa na wo MT mu. Eti weni di yebitime akwako tracy na yakoko hu baabi a number na ye de transfer skare call ye be hu ye komtie be hu ti wadawro ma ye bo ye nua ban sa skane o se ye sa skane ye komtie o se ye se ye adwuma wura number da kogu so a ye be kwakoji skane ye be hu se ya baba won so ni boyfriend a ye be kwakoji skane be komtie de on se na se o yi nkrofo bebredi maledi ye se dwuma mu dia o yi on bebredi obie no ma code eni ho. It is what is Kaka or Funimua. No more should I fro. MTM promo. Hey, come on, no man promo. 60 million. Would it to 20, never 40 my body. Obviously, the heavy, no more for Skina. You, that's your best way. Yeah, boy in your barn. Yang na yam one, young coaches can emo Scandi number Mandara papa. You ever call MTN office. Yakwa coaches scan. May I see? Crofo Samia as well, safe. Active for only a good say. Omo. But denyame omse patase denyame baby omo ye kwan no esoro ha Dr. Frank, Dr. Asari, Dr. George omani mu me kwa mimi de be fita ombe ya man polish kama ene me ko so penti am de be chon kama matari e shemi free Hans boutique efedodo o won crying efedodo Sanka Plaza Kamara atade pia wo pe ubenye bio na odi ko eko baabie ko party say wedding me se me de mo wife ko titu ni ye mu odu ne ma papa o ye ne ma pa Frantian 0545 853 608 0545 853 60 mummy enko otontade papa 0554 931 931 0548 931 931 samono ha akodai Jankaba osenkuraba kohwe turuba aye nsempi wo mwa bi sesikan so bete so amano a nyame be hira kwanya wo 0554931931 0548931931 na yan sorry enkonya so. Hello Jana the MTN ye bi you. Hello my lady. Yajo yentio your friend who's make a flow yam yentio you man me yebi na the me stress aka me wo make na kan say e kan say aduma wura no ai enye ekusa kwan na oso de owo ne faso anya de kro bia badwuma 3 days di for ba ko o shadwuma wura no enye sa na oso de ne faso kura onye akura na ni yi kura ene ne sen ene o ntua I was there, you know, Rano. You compliment him for say, if and for maybe say, a banner, the BS you can number BS you can go to the ano. I make this kind of officer numbers and so that my word you may run back. And you know, the father, you may run on there or when you follow Mufula, they wouldn't could be a woman. Na aprosiphobia ye hu twam etabon wo betua na wo bedam mode e bubu bi. Hello
Me pacho udi yeti o. Me pacho me mobile money no my bi da me kasa free asafo. Yenti o. Na me nya abawe bi na yesa. Se bi a me kasa me kwakoto duane a. Ebi wo anu a 50 cedi 100 cedi. That could be me kwana me crazy kan nyina ana de edipa ne be use me try balance to o. E ba na 100 cedi for free so man kasa na me friend here for. Na me ka me balance me kira o mo say obi abayi sika say na balance say na aka me hu say na free so enti o mo nhwe ma me e wona na o mo checking no mo boy edi no sa na ye get na me ne ye aduma na ono na ache 100 cedis no e wona na me this phone to speak out enti oh hello wow nipa di bone na me semu hello so for mama yajo because the food ya yenti o ya me share na juma pa wo ya ma o my god so for mama o mo yo ba mo no nte bebe na ya konse ayo only me say abante na beka sa no ka my lady e sa abante no ko mo che no do be kuku ni say no wo fa no aye no wo fa o ne mpana no yo ana ejimewura no so ni mubi yo ejimewura no oni mubi pa nti my lady Mrs. of Mame tuso na mo papa ne ye hwe wankasa tuso na mo omo ya konfo ejimewura no no ni mubi ya ne dia ho ene ne ntenase nyesa won chia won fa ne ko because my lady wait Adriana ba MTN for na see follow usimi de mini adaje na prosifo pinum sabe sa obedama na obetua hello me do foodi baby akasa free about good evening but I can't send the car kabi Pacho meet your program no but the family no for so in the free etc but me a network engineer yo but I tell my job was him now yes yo omo kwa kageti aho management na ehwe the gather so no omo cameras were around okay eto mo come on the number of case no mo hwe date na nipa be fa scan okay no mo check it ombe hu nipa on the first scan nipa fa phone no so again hu nipa on be hu yo the person be can ana get na so one anya adwuma wo ye ofinji na ko no ba money oh money brister ana get so money brister o ye do money so let it over money oh to mess wa muntu be no for no na adwuma gito bia wan ka keke na me be sira na onya so o pocket money no ba ya kam de ko obi de wako ba bi ko ye adwuma na ko no ba money adwuma me ko ye ani ba no obi de wako adwuma so ko no ba money adwuma ko ye ade ti na so ye sa ana ko pasa ka ya to hu so wotna da bi na nka wunya kusi ga nke pekita nka ba bo ya da ba ma ko check ayi na wuti kasa de wuti he so for like eze unya adwuma fra ba ye adwuma ba ye bia me fana abi me sira we diam de bi bra why de ba kwa bishop ba pa obi no me guarantee ma ene wi ase ayi hu be wi ase ana ko fan sema ba hello so mama good afternoon but you say me pokria me kasa free ko chike kwan mam pokria nti o but so lady no all kasa no o ka say phone now mo dey transfer no e wo ho and then me say mobile money phone no me person me to wanna see ye sanet ye na phone ye tu ana phone ye tu was say ha ye tu ye tu nti ono no dey na transfer dey na dey ma me cry right dey na dey ma u cry no transfer dey no and a mobile money dey na ira ai so my girl need like we cry any go say ko mo chege on cry me say eya niama miyenu if say to me wura ne be say lady know you aware sa it's not worth no my answer because so say transfer no and no transfer phone e dey na mobile money phone e yira I'm holding on to responsible me say two transaction now cost on the MTN for bit me hu number connect e can go na be kwa MTN na ko we ni sika I'm at the number that say active bit transaction with the number ni so wo mi do anya bit to me sister yeah be my grandmother
1 week, your friend say, a year wake keeping, no Friday and I just for food be there for 30 down of a year, and I'm to spend it very preferred. After 30 down of a year, him how I'm phoning your code, I will see, and yeah, that's it. Yeah, dear, see. I was here for some park of the Ebola. I call computer surgery. Yaba. 21st Clinic, yes, Siatica